Twongeye kubasuza ndetse no kuba ikaze mwese mukurikiranye cyane Umutsindo TV yabari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Yakaba ari umwanya rero w'amakuru agezweho nk'uko mumaze kubimenyera kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 z'ukwezi rero kwa 10 2024. Yes, amakuru rero yacu reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Kim Jong Un yaturikije imihanda yose ihuza igihugu cye na Korea y'Epfo mu rwego rero rwo guca umubano burundu. Korea rero ya ruguru yaturikije imihanda yihuza na Korea y'Epfo nyuma yuko ayishinje rero icyo gihugu kohereza drone zigamije guhindura imyumvire abaturage bayo. Ibi rero bikaba byarakaje abayobozi bakuru b'iki gihugu. Korea rero y'Epfo niremeza cyangwa ngo ihakane ibirego rero byo kohereza drone muri Korea ya ruguru. Icyakora rero iki gihugu cyatanze umuburo yuko igihe icyo ari cyo cyose Korea rero ya ruguru yakomeza ibikorwa bishobora kubangamira abaturage bayo, izarushaho rero gufata ingamba zo guhangana nayo. Ku rundi ruhande rero nyuma yuko Korea ya ruguru ibonye izi drone yahise rero itangira imyiteguro y'intambara ndetse perezida wayo Kim Jong Un afata icyemezo rero cyo gutumiza inama ikomeye irimo rero inzego z'umutekano n'inzego z'ubutasi kugira ngo rero ngo harebwe icyakorwa ngo kuri iki kibazo bemeza ko giteye inkeke. Yes, iki gihugu rero cyari giherutse guturitsa ibiro byari ku mupaka wayo na Korea y'Epfo, bikaba rero byaragiraga uruhare rufatika mu guhuza impande zombi. Nanone kandi iki gihugu cyamaze kurunda abasirikare benshi cyane ndetse n'ibikoresho rero by'intambara ku mupaka wacyo na Korea y'Epfo. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru y'Gatsibo rero ivuga ko umugabo akurikiranywe gusambanya inka akayitera rero inda ikabyara impanga zimeze nk'abantu. Mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Ngarama haravugwa inkuru y'inka yibarutse abana babiri b'impanga, umwe rero n'umuhungu undi akaba umukobwa, bakaba basa nk'abantu. Bikaba rero bivugwa ko rero yaba yarasambanyijwe n'uwayororaga akayitera inda. Rero si bimenyerewe rero ko inyamaswa itari umuntu yibaruka umuntu, gusa rero mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Ngarama ibi rero byabaye. Amakuru rero agera ku itangazamakuru avuga ko iyi nka ikimara kubyara nyirayo yahise agira ubwoba akayibagira rero abaturage bakayirya. Abana rero yabyaye basa nk'abantu bahita bajyanwa kwa muganga kugira ngo rero bitabweho. Abaturage rero batuye muri ako gace aho ibi byabereye batangaje ko iyi nka yabazwe kugira ngo itazazana rero umuzimu mu muryango. Gusa rero abayiriyeho n'abayibaze bose batawe muri yombi. Umwe rero mu baturage waganiriye n'itangazamakuru avuga ko ku myaka 56 afite ari ubwa mbere rero abonye inka ibyara abantu. Yagize ati rero none se reba ku myaka 56 mfite ni ubwa mbere nabona ishyano nk'iryo. Ibi rero biragaragaza ko turi mu minsi ya nyuma. Igicumbi News Dokodo rwadukesha iyi nkuru yagerageje rero kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Richard Gasana, ariko rero umunyamakuru w'iki kinyamakuru inshuro zose yagerageje guhamagara meya wa Gatsibo ntibyashobotse ko amwitaba ku murongo wa telefone. Iki kinyamakuru kandi cyagerageje gushaka kumenya icyo urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga rero ku watawe muri yombi, ariko rero ubuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bitieri inshuro zose rero yahamagawe ku murongo wa telefone ntiyabonetse, ndetse n'ubutumwa bwoherejwe kuri WhatsApp ntiyabusubije. Iki kinyamakuru kandi cyamenye amakuru yuko ukekwaho gusambanya iyi nka yafashwe rero amaraso bayapima bagasanga ahura n'ayo bo bana iyo nka yabyaye. Ngayo nguko inshuti rero zacu zakadasohoka reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko rero Isiraheli yahawe iminsi 30 cyangwa igahagarikirwa inkunga ya gisirikare y'Amerika. Leta rero zunze ubumwe za Amerika yandikiye Isiraheli ziyiha rero iminsi 30 kongera ubufasha bw'ikiremwa muntu rero muri Gaza cyangwa igahura n'ibyago byo guhagarikirwa inkunga ya gisirikare rero ihabwa na Amerika. Yes, yibaruwa rero yoherejwe ku cyumweru, niyo nyandiko rero ikomeye izwi yanditswe na Leta zunze ubumwe za Amerika yihanangiriza rero inshuti zayo, kandi ije mu gihe igitero gishya rero cya Isiraheli muri majyaruguru ya Gaza cyakomerekeje rero umubare munini w'abasivile abandi bagapfa nk'uko rero bitangazwa na BBC.
Iyi baruwa rero ivuga ko Amerika ifite impungenge zikomeye z'uko rero ubutabazi bwifashe nabi. Yongeyeho ko Isiraheli yahakaniye cyangwa ikabangamira hafi 90% by'urujya rero n'uruza rw'ubutabazi hagati y'amajyaruguru n'amajyepfo mu kwezi rero gushize. Isiraheli rero ikaba irimo gusuzuma ibaruwa, aho rero bivugwa ko umuyobozi muri Isiraheli yavuze ko iki gihugu gifatana rero uburemere iki kibazo kandi ko gishaka gukemura ibibazo byavuzwe n'abagenzi babo bo muri Amerika. Inshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero bari mu gahinda nyuma yaho bisi z'ikigo cy'igihugu cy'ubwikorezi rusange zahiye rero zigakongoka. Bisi rero z'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwikorezi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Trasco kuri uyu rero wa kabiri ushize tariki ya 15 Ukwakira 2024 zafashwe rero n'inkongi y'umuriro aho zari ziparitse mu bubiko bw'iki kigo mu gace Masina mu burasirazuba rero bwa Kinshasa. Amakamyo rero ashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro yataba yaturutse ku kibuga cy'indege cya Najiri kugira ngo rero azimye umuriro nk'uko tubikesha urubuga rwa Kivu Morning Post. Iyi rero ni inkongi y'umuriro ya kabiri ku munsi, hanyuma rero yabaye ku isoko rya Kimumarishe mu gace ka Limite. Mbere rero yaho kuwa mbere amazu 8 yari yakongotse n'inkongi y'umuriro muri kampi ya Kabira rero iherereye muri komini ya Remba. Icyateye rero iyi nkongi y'umuriro kuwa kabiri ntago rero kiramenyekana. Ngayo nguko inshuti rero zacu zakadasohoka naha dusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, naho ubutaha. Ciao ciao.